Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri ke Sarkar MDA uba ELHEC ulaong bakathong jong ke Sarkar BJP hapo kejingalam jong Narendra Modi kum menteri rang badu kari kalong ban pentrai kam hok ya barok ki project bat ki skim ki bawan na ke Sarkar Pedeng. Uba hek uba dairu unong elam ke BJP ha Meghalaya ulaong baki don bun ki skim penroy balamang da ke Sarkar NDA na Delhi ki balamang na ke benda ke jela Meghalaya kum ke jingsna surok lengba ke skim PMGSY dalor ke NREGS bat kiwei ki project sna surok lengba ke NHAI. Haba kali kumno ke Sarkar kan le ladak empentrai kambha ya kini kiskim kum ka PMGSY uba ELHEC ulaong balada ki don ki kontraktor ki ba klem trai bha bat lada don ru ki ba ino siteng klem pendep ya kakam kum ya kita dai ban le rak bateng da ka ba ai dak yong lani blacklist persya ya ki Uni menteri ula keduru iki pajba man pentip sya ke Sarkar lada don kino ki kontraktor ki bom trai bha ya ke surok PMGSY bat ya ki wei ki skim balamang da ke Sarkar Pedeng na ke benda ke jela Meghalaya. Namar katong jong ke Sarkar BJP ha Delhi bat jong menteri rang badu Narendra Modi kalong ban yoi bagi projek bat ki skim bala ai da ke Sarkar Pedeng dai ban pentrai kambha nak kebenta kejing mentoy kipat bah. Yang penting kam yang ini sentuh skim baru. Itu ke NHI, PMGSY skim, Kandarega, kimi skim deh. Keba penteri daga Sarkar kimi. Tila dadon kidu ki kontraktor. Iba menteri bahak, iba menteri toti, balani iba menteri tang hiteng gila aja no. Ia kata lagi paiba ki warna ia kanu ga jemput tip sekali yang dui ke Sarkar ila benda ya ke berkam dan sim absolut ya kun kita jagal yang jongga Sarkar kami kalau ai ya kini di projek yang ini skim kakis ada state Meghalaya bagi state menta lada di kontraktor ada ke state government ke ba diamond pek yang ini ke kau company cekmat namlah pentono yang Sarkar kami kalau ai jadi skim ini project yang state Meghalaya tidak ada don kita kontraktor kita menteri bah lalu kita menteri steng melakukan no kami kita di ai dan blacklisted hi juga di government kini menwarna development selensar ya ke dari India dari Meghalaya ibu